Venac na meridijanu talijanske Troje, na trasi Akra Troja Troa Pariz, zarotiran je tako da prati upravo ovu trasu. Venac je, dakle, u odnosu na kardinalne strane svijeta, zarotiran u desno za kut alfa 27,81 stupnjeva. Na taj način njegova južna i sjeverna stranica pokazuju smjer Troja Akra na jugoistok, odnosno Troa Pariz na sjeverozapad. Dijagonala Venca usmjerena na sjeverozapad pokazuje na glavni grad Slovenije Ljubljanu. Druga dijagonala usmjerena na sjeveroistok pokazuje na Srijemsku Ljubu, dok je paralela Venca, koji gleda na uvalu Vlašiće, paralela Vlašić planine, u antici poznate pod nazivom Mons Matrix, planina matrica, matica, majka ili pak mreža.